मैं कुछ छोटे दो चार बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। बीजेपी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, आप सब जानते हैं। मैं आपको 2013 में ले जाना चाहता हूँ। आप समझेंगे, याद आएगा आपको कि ये बीजेपी देश के लिए कितना खतरनाक कीड़ा है, कितना खतरनाक कीड़ा है, ये समझने में आपको आसानी होगा और आप लोगों को कुछ कुछ बातें याद आएगा। 2013 में मनमोहन सिंह जी का सरकार था। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे भाई साहब ने सब कुछ कहा कि 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये सवाल का जवाब अगर ढूंढना है तो आपको आप एक बार देश घूम के देखेंगे और 1947 का धारा को थोड़ा सा याद करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। 2047 में हमारा देश आजाद हुआ। हमारे पास 150 किलोमीटर रेल लाइन था, 150 किलोमीटर रेल लाइन था। मैं बीजेपी के नेताओं से चैलेंज करके कह रहा हूं, आज कितना होगा? ये 6-7 साल में कहीं रेल का नया लाइन बिछा है क्या? तो रेल लाइन जो भी किया कांग्रेस ने किया। Tim Karbianglong tu lason akar bianglong a development la pen peace and development na bang chok chelang nang litum munthi pami nang ji matro akalar wit chot bang chok che ahok pet ke claim nai pini Karbianglong along litum development do olang la pen Karbianglong a jakong ke pavir lap a development la pen mane a peace bang ke chok che lasi lason bang ke je Karbianglong rat atum ning ke oil o west Karbianglong la penta kuplia rata tum same non bang ke kache jak ding lo la sinili tum west Karbianglong bang non kupli same non phong bang ke BJP pan ke paremi bang ke chisik ding lo la pen la non BJP long ke do na tum ata ke kroi kre tum se ke ong lo la pen powon pan ning dog de la pen BJP pan jitola Karbianglong ajak kong ke pang bo det ke pavir det ajoine ke pajum ajoine nono bangke hala BJP tumta ke thekere atuma bangke aning dog de la kilu atum amuke wangre tuman to nono bang BJP long ke do duni la pen bhut ke jogi bangke lasi BJP bangke non Karbianglong rat tumta chini lo kado ke kacho bai pena bahara ke akapre ka ve lan kacho bai ke heming siang mong penan so pusita di cekak nang ji apenan la piso fan pan cho bai pute apiso ta minde dudun de apenan lo pan kacho bai la pen apenan pan dong si apiso lo an kacho bai pulo dang te la ke mane di apenan la bang ta piso pan ciri ji heming siang ta mane citur pun de ji ciri bobilan mane BJP atum mate Narendra Modi kachari pon India long la pen ladak Assam long la pen non dak Karbianglong la pan nang kacho bai bangke la an bangke munita tum di kilu atum amuke bangve atum si BJP pan ke kroi chodi la pen BJP long ke do chodi la sinili kama tha na bang dak ele tu kupli long ke long po oh athema nona bangke nangke bajie bangke nili tum athai dolo made BJP pan development masila tum ke paklang athai be pin mate di 18000 bangke nili tum ke nong phoi bangke dake ari kok dong no muthor po tanong te BJP ke third position na dak no nong pho chinoma BJP third position ni nong pon dakho oh lana mu bang lo kamiklen la lo muni tuma sentiment bangke da la pen dak kuplia constituency bangke west Karbianglong abong asia ke prek jega bangla dak varieties dak kaprek khei ka chingrum la pen dak ke thekere la pen ke plan dak west Karbianglong angbong ke khiti choklem cho tum ta ladak plan nai lo muni tu la pen ladak muni tum ke thekere dak politics a value buji pame la pen dak tangka poisa value buji pame dak kupli constituency la pen kupli adung arai ke do muni tum ke kupli constituency adung arai muni tum ke dak mane business anat puno muni tum di kecerok to ka bangala dak do lasi dak muni tum reset lasi nonong phong bangke la dak bangke BJP tum parlin mane foseji parlin choki lasi nali chin lo dak kupli long si komane arleng the tum da BJP leader tum councilor arleng the tum wang lo ta lam nang ji an ta parlin paru lap te kupli long wang lo te lasi dak bangke kam so la mali dak bangke ke thekere dak west Karbianglong angbong ke thekere da Karbi tum puno da ke chobai chokai penle ke chutum gali da ke ang iche chepawang that mane aphu pen ke chutum la pen la da ke ang iche pa prang phat ali dar tum se ke ong la da ke la halu nili pudami bang ke la se